Namhlanje kuthiwa angikhulume namajida and I'm free kanjani kamnandi. Check out le medo wara ngayo. Hayi, ayikuzisile emhlabeni. Yabo, themba isipani sakho ube hard worker. Udla inyungu, ayive imnandi inyungu mfethu. Udla inyungu mfethu. Ungastress ngabantu abagqoka kahle, ungastress ngabantu nje abakwazi ukuthi ba-afford bo jet, bo jumbo. Yonke lama shop angenamsebenzi bo Mr Price. Labantu vele uyabona ukuthi nawe into zabo shiphile babedalela ukuthi vele babe nezinto ezicheap yabo. Thina singamajida abahlula abantu like ziyabiza impahla zethu yabo. Thatha advice FTM, stop killing these women man. Thatha advice, imnandi inyuku, ube nenyuku, ube smart, ube grand, ubukeke right, bazoyiwela. At least manje sisanikezwa nama-social network yonke lento le. Uyipost FTM, ube muhle, ube phaya yabo. Bayayidilikela, bathi yo, handsome, cute, blah, all that stuff. Come on, stop killing these women man. Hayi man, I'm understanding to stress cherry. Ayi, no, mfazi man, usoshadile. Hayi, FTM, come on. Ube fresh, ube muhle yabo. Udla imali yakho uyabona ugqoka into oyithandayo awuthiyami. Phela impahla zethu nasingamadoda ziyabiza, come on. Lo muntu lesifazana ushiphi yena yabo. Hayi, su stress ngento kanamsebenzi man.